dago twesigamira ku obulamu bw'enkomerero sabayise ebyengera n'emirembe ekitwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nikubolyole ni ku mikwano gye niko abonabona b'okumugobera mu bulungi okutuusa olunaku lw'enkomerero. Olwaleero biizni rahman tujja kweidusaako era nga buliido ayingola tujja kweidusa ku mwene maali agitwala ng'azira mugabo. Mulabu tukoba nti aswaba man yarisu bigairi takdir, n'omuntu asika aye ng'azira mugabo mugereke nti afuna mugabo guti. Asika ng'azira mugabo mugereke aye ng'alina amaanyi agasika n'okuziyiza abantu bangi okuba nga basika ku maali ey'omuntu. Abantu abo mu bungi bawera nga 15 abasika nga bazira mugabo. Asookera irala baba, omwana leta ibunu omwidukulu wa innazala n'okwika wansi. Omwidukulu oba wawala oba wakumpi, owewala noyo omwidukulu oba wakubiri oba wakusatu yena asika ng'azira mugabo. Twayiza ku ahu shakik, muganda w'omufu we bagayita baba ni maama. Twayiza ku ahul abu, muganda w'omufu nga bagayita baba yenka. Twayiza ku ibn ahu shakik wa innazala, okutantwiza ku muganda w'omufu, omwana wa muganda w'omufu ku baba n'okwika wansi wakubiri wakusatu baidukulu. Twayiza ku ibn ahul abu wa innazala, twayiza ku omwana wa muganda wa babawo n'okwika wansi. Olwa twayiza ku amu baba omuto shakik, nga babawo ni babawe mama wewe mulala baba wewe mulala. Twayiza ku amul abu, baba omuto nga bagayita baba yenka. Then twayiza ku ibn amul abu wa innazala, ibn amu al abu shakik wa innazala, omwana wa muganda wa babawo nga mugayita baba ni mama n'okwika wansi. Then twayiza ku ibn amu li abu wa innazala, omwana wa mugandawo, omwana wa babawo omuto nga mugayita baba yenka n'okwika wansi. Olwono twasembayo aliwalaau n'omununuzi ayagema kashiwe yagula omuntu yamutoola mu bwidu. Abantu abo bonabona bafuna ku maali ey'omugenzi nga bazira mugabo. Abantu okusika nga omuntu azira mugabo kiteekulwamu emiteeko 3. Omuteeko ogusooka asabatu binafsi. Asabatu binafsi nabo abasaada nga bwe mbaire ndi kuboogera beteta asabatu binafsi, bo bemalirira okusika emaali y'omuntu nga bazira mugabo. Omuteeko ogwokubiri beteta asabatu bilghairi, baba ba asaba olw'okubanga waliwo abantu abandi, n'aba ba asaba olw'okubanga waliwo abantu abandi n'abawala, omuwala ni mwanina, nti ibunu wa binti. Binti ateekwa kufuna mugabo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwayogera mu aya ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithla hadhil unthayain. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo ta'alamira abantu oyaba avire mu nsi n'alekawo abaana, omulenzi atwala emigabo 2 egy'omuwala,
wa in kunna nisaa fawqa sanataini falahunna thulutha ma taraka. Bwe baba walanga basuika ku babiri bafuna bibiri bya kusatu. Fa in kanat wahidata falaha nisfu. Kyekyo kyembadde ndikwendamu kuba nti bwaba mwana muwala mulala afuna nisfu. Kitegeeza nti binti ono omwana omuwala omufu gwaleze bwaba yenka afuna nisfu. Kati afuuka asaba ng'ali n'imwanina. Kasita omufu aba alinawo omwana omulenzi n'omwana omuwala, omwana omuwala ono omugabo gufa, yaba asabatu bilghayri, nti atwala ekisigairewo oba atwala emaali yona yona olw'okwegayita n'imwanina. Bagigabana nga Allah bw'atukoye mu kitundu ekisoose kya aya gye tuba okusoma waigulu. Abawala bano tubala abawala ba mirundi 4. Tubala binti, twabala ukhtu shakik, binti ibini, ukhtu shakik ni ukhtul abu. Omwana mwene omuwala n'omwidukulu omuwala ow'omulenzi. Twabala mwaninawo omuntu nga bagayita baba ni mama, teta ukhtu shakika. Twabala mwaninawo omuntu nga bagayita baba. Abantu abo abana, abawala abana abo ye baba ni baanina bayiwe baba ba asabatu binafsi, asabatu bilghayri. Baba ba asabatu bilghayri, basike emaali eyo nga begaiseeku baanina bayiwe bagigabana yonana. Nokiba kitegeeza nti singa omuntu afa, katugeze daada w'abaana bano bataba ne baafa, balekawo omwidukulu omuwala n'omwidukulu omulenzi, basikire emaali ya daada wayiwe yona yona singa baba baziraku ku bantu bandi. Omuwala omwidukulu omuwala ow'omulenzi mwana w'omuntu bagayita baba ni mama ne bagayita baba. Ekyo bintu tubeeta ba asabatu bilghayri, bafuba batwala ekisigairewo olw'abantu abandi. Omuteeko ogwokusatu ne asabatu ma alghayri. Asabatu ma alghayri baba bawala bereere, abaana ni basenga bayiwe, bala binti ni ukhtu shakika oba ukhtul abu. Bintul ibni ngalina ukhtu shakika oba ukhtul abu. Abaana tutwaliza omwana mwene n'omwidukulu ow'omulenzi. Omwana omuwala bw'abaawo n'isengaawe, omuwala ono atwala ekisigaire, senga atwala ekisigaire, omuwala yatwalaku ekitundu. Tegeeza nti omuwala atwala ekitundu eky'emaali bw'aba mulala, sengaawe yatwala ekiba kisigairewo. Abawala bano baba babiri oba basatu batwala ekitundu ekisigaire, senga wayiwe yatwala ekisigairewo. Batyo bwe babanga waliwo binti ibini aba mwidukulu ow'omwana omulenzi, omuwala wa mutabani wa mugenzi, tumweta mwidukulu omuwala ow'omwana omulenzi. Wano abaana b'abawala tibasika. Kati binti ono bw'aba ni ukhtul abu, sengaawe nga bagayita babawe, senga ni baba n'omugenzi nga bagayita mama baba yenka, era atwala ekiba kisigaire. Kabe nga abaire ni sengaawe nga bagayita baba ni mama, era atwala ekiba nga kisigaire. Egyo emiteeko esatu abantu abo tibafuna migabo, batwala kiba kisigairewo. Kino kiba kitegeeza nti omukazi bw'afa ng'aliko omwana omulenzi, nga wazza muntu yena wundi amusikira, omwana oyo n'atwala emaali ye yona yona. Amateeka agafuga baswaba bano mu kusika. Amateeka agafuga ba asaba mu kusika. Eiteeka erisooka likoba nti in infarada
akhadha jami' almal bwabanga ali mulala yenka waza omuntu yenayina wundi asika emaali eyo agitwala yona yona bwe babanga bali bangi basaba bano sada alesewo abaana basatu oba bana oba 10 nga balenzi bonabona kuzza ku muntu wundi yenayina afuna mugabo emaali tugigabira abantu abo baba alesewo abaana bonabona abo abalenzi bwe babagaliwo abalenzi n'abawala era bwe tubagabira emaali eyo yona yona tubala omuyendo gwaibwe omuyendo ogwo nigwe tufuula LCM twagabizaamu ebyobugaiga omuntu byalese katugeze nti bwaba alesa abalenzi 5 n'abawala 5 abalenzi 5 n'abawala 5 tuba tumanya nti alesewo abaana 15 lwaki 15 nti buli muwala alimu abalenzi 2 katola okubanga waliwo abawala n'abalenzi tuba tubala abawala 5 abalenzi twabala 10 n'okuweza omuyendo ogwo ogwe 10 n'abatano kati twabanga LCM ku kiwalo ekijja okukolebwa nayo ya 15 buli omu yabanga atwala etya ndala abaana bano abalenzi basitwale emaali ya maama waibwe oba eya baba waibwe nga tetufiire eyo ayaga sayizi ki katugeze nti omusaada bwawasa omukyala naafa nga mukyala wo yalinda batumana nti omwana gwajja okuzaala ni mwene maali bwaba muwala alina kitundu ku maali eyo bwe kazaala nga kalenzi kaba katwala emaali yona yona singa abagaza muntu waki wa mugabo kyakoba nti infaradat ahadha jami' almal bwabanga aliwo yenka asika emaali yona yona eiteeka eryokubiri nokoba nti ahdhu ma bakiyatu alfurud atwala emigabo kyegibanga gireseewo idukira nti aswabonu aba n'amaanyi agagoba abantu abasinga bungi tugeze nti omwana omulenzi agoba abantu bonabona abo bendogeireku nti niba aswaba beeni ibunu bwabaawo ababinga bonabona yalekawo daadawe yenka kitegeeza nti alina amaanyi agagoba abantu abasigaire bonabona nga bwembabaze yalekawo daadawe yenka ate daada oyo amulekawo olwokubanga alina omugabo kino kyendikoba wano nti eiteeka eryokubiri likoba nti aswaba ono atwala ekisigairewo nga beene mugabo bamaze okukola ki bamaze okufuna emigabo gyaibwe baba alina omugabo nga afuna sudusu Allah akoba nti fa in lam yakun lahu waladu fa in kana lahu waladu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah aya akoba nti fa in kana lahu waladu omufu bwabanga alina omwana fali ummihi sudusu wa walithahu abawahu fa in kana Allah subhanahu wa ta'ala akobanti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayain fa in kunna nisaa fawqa 2 falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidata falaha nisfu wal abawaihi likulli wahid minhuma sudusu in kana lahu walad ayatu wakoba nti wal abawaihi likulli wahid minhuma sudusu in kana lahu walad abazaire bano baba ni mama bafuna sudusu in kana lahu walad kitegeeza nti o afiire bwaba mukyala baba we ni mama we afuna sudusu kumaliye bwaba afiire nga musaada baba we ni mama we afuna sudusu buli omu afuna sudusu kumaliye in kana lahu walad omufu oyo bwabanga abaire alina ki alina omwana kati ono asabonu awoli neteka likobera namba 2 nti atwala ekisigairewo bwabanga galiwo omuntu w'omugabo mu hadisi nabi sallallahu alayhi wasallama akoba nga ayinonola abantu bano okutwala ekiba kisigaire ba aswaba ti omuntu yena bwabanga alina omugabo
kasita bamala kutwala ku mugabo ba asaba batwale ekibakisigayirewo. Katugeze nti baba atwaire ku ekimu eky'omukaaga, maama yatolaku ekimu eky'omukaaga, kitegeeza nti omwana omulenzi ono atwala ekibakisigayire. Kitegeeza aba atwala 2/3. 2/3 dibayina. Maama atwaire ku ndala, baba yatola ku ndala, nekyo kimu eky'omukaaga buli omu, kati aba agasigayirewo 2/3. Ono asaba yabikola ki? Yabitwala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama akoba nti elhaqul fara'id bi ahliha fama bakiya fali awla rajuli dhakari. Mutuse emigabo ku beenejo n'ekyo ekiba kisigayirewo fali awla rajuli dhakari, kitwalibwa oyo omusaada asinga kuba kumpi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali mwegendereza mu kwogera taabiri eno, endogera eno, yakoba nti fal awla rajuli, omusaada asinga dhakari. Yayogera ebigambo bibiri, rajuli yayogera ni dhakari, olwokubanga nti oluwarabu dhakari kitegeeza ekisaada kyona kyona. Kati bwakoba rajulu kiba kitegeeza musaada mukulu. Kati bwe yalikobye rajulu kyonka, kyalibaire nti abaana abato tibakola ki? Tibasika. Ayi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakatiriza nti omusaada, yayongerako ekigambo dhakari. Dhakari kitegeeza ekisaada kyona kyona. Kati ono kiba kitegeeza nti omwana ono kasita aba musaada, azaire kaana ki nti kasaada kalenzi, oba muto oba mukulu, hadisi emugemaku nti atwale ekiba kisigayirewo. Ekitegeeza omwana omulenzi ono gwe balese oba baba we afiirire, aba tazaalanga ku mwana, ayaleka omukazi ng'alinda, tulinda ajja kuzaala mwana ki. Bw'aba azaire mwana mulenzi, emaali yona yona ebayiye, baba we dada we bw'aba aliwo ng'aweebwako ekimu eky'omukaaga, oba dada we omukyala aliwo atwalaku ekimu eky'omukaaga, abazaala omugenzi azaala oyo omulenzi. Maama we atwalaku ekimu eky'omunaana. Kyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyatutegeeza mu iteekero eryokubiri nti omuntu bw'aba afiire n'alekawo omwana omulenzi atwala emaali yona yona, webawo abazaire batwalaku emigabo, then basooka kutoola ku migabo, emaali yakola ki? Yatwala ekisigaire. Eiteeka eryokusatu n'okuba nti yasukutu idha lam yabuka shay'in, aswaba ono aviiramu awo bwe wabanga tiwasigaire kintu. Aswaba ono gwe twakubye nti yarisu bigairi takdiri, asika nga azza mugabo, aviiramu awo nga tiwasigaire. N'abaviiramu awo nga tibasigaire ni bana aba wansi, okuva ku ibunu okuyika bona abo basobola okuviiramu awo nga tibakoze eki, nga amaani gaibwe matono, tibasobola kusika. Abandi babagoba bugobe, abandi emigabo giwaawo buwe, baba nga baviiriremu awo. Okugeza singa omuntu aba afiire yalekawo, katugeza omukazi afiire yalekawo iba, yalekawo muganda we shakika, muganda we webagayita baba ni maama, kiba kitegeeza nti abantu bano buli omu alina mugabo munene. Zawuju atwala kitundu eky'emaali, shakiika ono yatwala ekitundu eky'emaali. Kati amu bw'abaawo, baba we omuto, baba omuto abatafuna kubanga emigabo giba gimazeewo emaali. Omusaadde atwaliku ekitundu, muganda w'omufi atwalaku ekiki ekitundu, emaali yawaawo. Takayana ate nze lwaki tifunye, nze ninze baba oyo omuto nalindira ku baba we. Ati wali omwiraku aya omugabo, emigabo minene gimazeewo, ate nga aswaba alinda migabo kye gibanga gireseewo. Yakoba nti aviiramu awo iza stagrakatil furudu atarika, kubanga ile hadisi gye tusome waigulu yakobye nti alhiqul fara'id bi ahliha fama bakiya fali awla rajuli zakari. Mutuse emigabo ku beenejo, ekinaaba kisigayirewo kyoyo omusaada ali okumpi. Kati omusaada ali okumpi ni amu, baba omuto. Kati baba omuto naaliwo saawa eyo, aye zawuju afunye nisful maali, ni ukhtu shakika yafuna nisful maali, tegeeza ma bakiya shay,
tiwafunye tuyasigaire bwe waba tuyasigaire takayana alira muwala omwana wa muganda we yagololewe obwa aswaba buno okusika emaali nga ozira mugabo bina amadaala kwe bitambulira amadaala gali ga mirundi ena nga tumaze okuteekulamu emiteeko gyaiwe kati tukulembeza ubuwa bunuwa ubuwa uhuwa umuma ti ba aswaba bonna babaawo abasadanga wembako byokusooka tukulembeza bunuwa kitegeeza abaana n'abaana bano bali mu ddaraja waliwo karibu wa baidi ow'okumpi n'oweewala kaliko bintu mu bwa aswaba tukulembeza abaana kati baba bw'abaawo alumukira ku mugabo kubanga baba alina omugabo nga bwe tubwene mu aya kati baba bw'aba alumukire ku mugabo tutwala omwana mwene w'omufu bw'abaawo gwe tukulembeza omwana w'omufu mwene bw'aba azirawo then bw'abaawo omwidukulu oyo gwe tukulembeza leeta ibunu omwana omulenzi omwana w'omwana tegeeza nti omwana w'omwana bw'abaawo abasadde abasigaire bona eziraafuna omwana ono omulenzi asindika daadaawe ku kimu eky'omukaaga kitegeeza nti ku bantu abalina okufuna ku maali ey'omufu waire nga baaswaba bona baliwo baaba afunaku ni daada yaafunaku olw'okubanga nti baaba ono alina omugabo ni daada yena alina omugabo ekimu eky'omukaaga olw'okubanga daada aba mu kifo kya baaba baaba bw'abaawo n'omwana ng'aliwo baaba taba aswaba oba aswaba bumuvaaku obuyinza obw'okutwala emaali yonayona bumuvaaku olw'okubanga tukulembeza ki baana omwana wo omulenzi ni mwene maaliyo bw'oba ovire mu bulamu obw'ensi bw'abanga gaza muntu wundi w'amaani nga daada musaada kuba saada ezirasika daada omusaada asika olw'okubanga nti alina omugabo ekimu eky'omukaaga baaba asika olw'okubanga alina omugabo ekimu eky'omukaaga abasigaire tebasika baaba ono ni daada wabaawo le basika nga bafuna emirundi ebiri singa gaba galiwo omufu aleseewo mughala we oba baghala be yalekawo okuna abantu abandi abasika kati bwe tuba tubagabira baaba tusooka twamuwa ekimu eky'omukaaga olw'abantu bano abandi abaliwo abasika buli omu yafuna omugabo gwe kati bona bamala okufuna emigabo gyaibwe then bw'abaayo ekisigalawo era baaba akitwala akuba nti abasika emirundi ebiri faruda wa tasiba asika ng'ow'omugabo banga tumuwa sudusu singa gaba galiwo omwana muwala yatwala albaaki ekiba kisigairewo nga aswaba ni daada yeena omusaada daada omusaada azaala baaba so ti daada musaada azaala maama daada omusaada azaala maama tasikira irala okutoolako ng'omwana ono yamwenza yakuba nti bwenfanga daada oyo atwalako ekintu gundi ng'amuta mu kiraamu amulaamira oba okumugabira ng'ali mulamu ayi bw'aba teyakikola teyagabira ku daada wazaala maama we nga mulamu ate teyamuta mu kiraamu bw'afa azira kaafunayo wa mwidukulu we ayi daada azaala baaba afuna ekimu eky'omukaaga yatwala n'ekisigairewo singa gaba galiwo omwana muwala bwe gaba galiwo omwana mulenzi atwala bwa mugabo gwonka kimu kya mukaaga ni daada yeena atyo atwala mugabo gwonka kimu kya mukaaga kati tukobye nti tukulembeza bunuwa abaana n'abali waigulu ku bwa aswaba omwana mwene bw'abaawo oba omwidukulu atoola baaba ku bwa aswaba yamusindika ku mugabo kati baaba bw'abanga naaliwo yenka ng'omwana azawo omwidukulu azirawo
kiba kitegeeza nti baba aziyiza abasigaire wansi we okuba nga basika ku maali y'omufu. Tegeeza nti baba bw'abanga naliwo yenka aziyiza batabane be bonabona okusika ku maali ya muganda waiwe n'abasigaire wansi. Tukobye kwabo baziyiza nti mulimu baganda b'omufu we bagayita baba ni mama, baganda b'omufu we bagayita baba, abaana ba muganda w'omufu we bagayita baba ni mama, n'abaana ba muganda w'omufu we bagayita baba, bababa abato we bagayita baba ni mama, bababa abato we bagayita baba, n'abaana baiwe bato newala kasita baba bw'abanga naaliwo ng'omufu teyazaala mwana mulenzi, abo bonabona tebakola ki? Tibasika ku maali ya mufu oyo. Kiba kitegeeza nti bana abasigaire baba ba aswaba nga baba azawo n'abaana bazirawo. Memalawo twatolayo ate ahu shakiki. Ahu shakiki afuuka asika emaali ya muganda we okugitwala yona yona nga bano abantu ababiri bazirawo abasatu. Baba azawo, omwana azawo, omwana w'omwana omulenzi azirawo. Then ahu shakiki yatwala obuvunaanyizibwa obw'okusika emaali ya muganda we ng'azira mugabo. Awo ni abayira ku wansi oyo bw'abazawo kwayiraku ayiraku, bw'abazawo kwayiraku ayiraku, bw'abazawo kwayiraku ayiraku paka lwe basobola okuba nga bawaayo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bw'atwinonera ku nsonga eyo nti abantu basobola okusika ku maali y'omufu nga bazira migabo. N'ababa bazira migabo ti buli muntu yenayina nti ayingira mu ituluba eryo ayi babenda abantu beene abali kirozi diino ku muntu oyo bebeeta ba aswaba basika emaali ey'omuntu nga bazira mugabo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.